A kilometrat mil kant un a pevarugen gant daou ak Philip Kere. Hag ima vive. Allez Kere. Isbar, azim on moredek gant ar familh aze. Mais gant vadri bugel, ils ont gwir bujadur. Rezi sport. Hag evit petra? Hag evit ar brezhoneg. A redadeg e redek noz a dei pa deiste a zo ken pa dosta an horolaj deus diver vintin ne ziskro gerke gant a lusk. Nergal, ki gare dir ar doz un tamm, quoi, redek adrean an chamion gant goulou a tout. Hag an ar glav? Ar glav. E breiz emañ nan? On a envie d'ar sur une thèse. Parce que Eric Harris pas voir bugalé d'alren en orjalen à gazoaman. Mais vraiment, vous une kepetra au beurre barza ramion, c'est nous stroguer d'arrêter. Rag e kreiz an noz eve un tammig tranquillor, ar mare e ie, de glas rat pak a lans ma zo bet paket dale o treuzik erioù. Dre m'avait nebetoratu do redek, dre ret e c'helon kat templans, gant ombre derrian de omp hag a zo sportourien a fesson, hag a c'helon do berdek. Pas au calzadud et yandar redek qui veut, pas au nergal prijus, hag pas neus denebe devid redek. A perai peus dibavet o barnai? Bah kinige de bedin hag bah keven meuze war menos mad, je crois redadek. Noz vez c'hoaz war un choubreiz a digouet vo ar vaz vid ar gwell bras e ker ar pennoù sardin hag ar fanfarioù.